Ne mogu reći da je bila teška, ali mogu reći da je bila inspirativna, inovativna i da je bila za nas neka vrsta iznenađenja. Međutim, tu se samo desio creme de la creme, pa su to bili neki zadaci kojima se mi bavimo inače u našoj profesionalnoj praksi, tako da je to bio i zabavno druženje, odnosno ta škola je bila i zabavna. Pa svakako sam već počela da ih motivišem da se prijave za tu sledeću godinu, a preporučila bi im da na jedno mesto saberu sve svoje rezultate, jer mi u svom profesionalnom radu svakako ih imamo sijaset, međutim nekako ne doživljavamo ih kao veliku težinu, nego se dajemo i dušom i telom, a za ovu nagradu je ipak potrebna i pisana referenca, tako da ću im savjetovati da to sve okupe na jedno mesto. U celokupnoj prosveti jako puno znači. Ja dolazim iz bliskog okruženja, dolazim iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i dolazim iz okruženja koje deli skoro iste ciljeve i radi na istim zadacima, ali ima iste probleme, velike probleme. Mala primanja, otežane uslove rada, borbu sa savremenim stilom života i raznorazne neprilike kroz koje prolaze prosvetni radnici. Tako da mislim da je sve vezano za ovo što sam do sada